Uyu ni umwanya w'amakuru wagezweho muri aka kanya mukurikira binyuze kuri isi mu ncamake. Byamaze kumenyekana ko Madamu Idamange yari yarashatse uzamwunganira mu mategeko mbere yuko atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Uwo ni Maître Gashema Felicien wemeje ibyayo makuru akanayishura byose birebana n'uko Idamange abayeho afungiye, uko abana be bagiye kumusura n'ibindi byose ndi bukugarukireho muri aya makuru. Ntujye kure, ndagaruka mbikuramburira. Ikaze nanone nitwa Abraham Wimana. Maître Gashema Felicien wunganira Madamu Idamange Iryamugwiza Yvonne yayishuye ko yari yaravuganye na Idamange mbere yuko atabwa muri yombi amusaba kuzamwunganira. Ibi Maître Gashema yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na radio Ijwi rya Amerika kwa 27 Gashyantare, aho yagarutse ku byagiye byumvikana mu bitangazamakuru mpuzamahanga bitandukanye bivuga ko Idamange yaba atari we wihitiyemo umwunganira mu mategeko, abandi bakavuga ko hari abandi bantu bamuhaye akazi ko kunganira Idamange atari nyir'ubwite bikoze n'ibindi. Maître Gashema yasobanuye ko yavuganye na Idamange kuva akimara gukora video ye ya mbere akamusaba kuzamwunganira mu mategeko, ubwo yari amaze gutabwa muri yombi rero ngo yongeye guhabwa uburenganzira bwo kwihitiramo umwavoka. Ubwo nibwo yongeye kumuhamagara ndetse ahita anatangira urugendo rwo kumwunganira nk'uko bari barabivuganye. Ukuri nuko Idamange twabaye en contact mbere yuko afatwa asohora video ya mbere agitangira guhamagarwa n'irya nimero itari y'umuntu utaruzwi. Kugeza igihe yafatiwe amaze gufatwa ntabwo yagize access kuri telefone ye kugira ngo abashe kumpamagara. Yabonanye n'abavoka batandukanye, iminsi igenda yishuma, bigeze kwa gatanu ubugenzacyaha bumusubiza telefone ye kugira ngo ahitemo umwavoka yari yavuganye nawe mbere. Ni muri urwo rwego rero yahise ampamagara hari kwa gatanu, wumva ko washiraga umunsi wa nyuma wifatwa ubugenzacyaha bwarangiza kumubaza kugira ngo bwohereze dosiye mu bushinjacyaha. Twaragiye rero tubonana nawe turamwunganira nk'uko bikwitoro, tuganira nawe uwo munsi kwa gatanu hafi amasaha 5, turangije kumutegura kwa gatandatu tuzindukirayo turabazwa tumwunganiye. Ndumva ibisigaye byo ni speculation z'abantu, ariko mushaka ibimenyetso bifatika mufite mu representa wanyu hano ashobora kuza nkamwereka ibiganiro twagiranye mbere yuko anafatwa Madame Idamange. Maître Gashema Felicien yakomeje avuga ko na nyuma yongeye gusubira kumusura ndetse ngo n'abana be bahawe uburenganzira bwo kubonana nawe bamushyiriye bimwe mu bikoresho by'ibanze nkenerwa. Naramusuye nyuma yaho hari ku cyumweru, tujyana n'abana be masaa 6, bari bamushyiriye imyenda tundi dukoresho yari yifuzaga. Tubisaba inzego zimufite ziramuduha, nta kibazo cyabaye, hubahirizwa ziriya ngamba zijyanye no kwirinda covid. Hanyuma ndumva kumusura ko twaramusuye. Nk'uko byemejwe na Maître Gashema, ubuzima bwa Idamange aho yari afungiwe mu bugenzacyaha ngo bwari bumeze neza nta kibazo, gusa ngo yamugaragarije ikibazo kimwe bahise banamenyesha ubushinjacyaha cy'uburyo ngo nijoro hari ubwo yarazwaga mu mapingo. Gusa avuga ko hategerejwe kumva ikizindi nzego zibivugaho bikamenyekana niba kwari ukuri koko. Idamange kuva kwa gatanu tuvugana nawe yambwiye yuko ubuzima bwe mu bugenzacyaha nta kibazo ku manywa, ariko nijoro nibwo yambwiye yuko atari ijoro ryiza kuko ajyama afunze ari ku mapingu. Twagerageje gusaba ubugenzacyaha ntacyo byigeze bubikoraho, kuko mu gihe twagiye mu bushinjacyaha icyo kibazo cyongeye kandi kuba kugaragazwa. Tubisaba noneho mu buryo bweruye ubushinjacyaha ko butegeka ko inzego zimufite zimufunze ribu zimuha uburenganzira akaryama neza. N'ibyo ngibyo mu busanzwe nabonye ko aricyo kintu gishobora kuba kibangamye. Niba byambye koko ari ukuri, ariko ntabwo navuga ko atari ukuri kuko yabimbwiye ku manywa nabo bumva abimbwira n'imbere y'ubushinjacyaha. Umuntu ntabwo ashobora gutaka kabiri imbere y'inzego zitandukanye atababaye. Kugeza amagingo aya ngaya turumva bitemewe
ariko kugeza amagingo aya ngaya navuga yuko ni imvugo zavuzwe n'umuburanyi twunganira zifatwa nk'ukuri kugeza igihe hazaboneka ikimenyetso kibisimbura, ariko mu bisanzwe ntabwo byemewe mu mategeko. Kuri wa mbere ku itariki ya mbere Werurwe nibwo ubushinjacyaha bwaregeye dosiye ya Idamange mu rukiko, aho biteganyijwe ko agomba kuburanishwa ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mbere yuko atangira kuburanishwa mu mizi ku byaha akurikiranyweho. Idamange Iryamugwiza Yvonne w'imyaka 42 y'amavuko yafashwe kuwa 15 Gashyantare 2021 bivuye ku biganiro yanyuzaga ku rubuga rwa YouTube atangaza amagambo harimo gushishikariza abantu gukora imyigaragambyo imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro. Urwego rw'ubugenzacyaha ruvuga ko Idamange akurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta no kwigomeka ku buyobozi ndetse no gupfobya jenoside. Ni ibikorwa bifitanye isano n'ibiganiro yanyuzaga kuri chaîne ya YouTube, harimo naho yavugaga ko imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi iri mu nzibutso yabaye igicuruzwa. Ku munsi abagenzacyaha b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi bajyaga kumuta muri yombi, Idamange akekwaho kuba yarakubise umupolisi witwa CSP Silas Karekezi icupa mu mutwe akamukomeretsa bikomeye. Biteganyijwe ko Idamange azaburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruri Ikibagabaga mu karere ka Gasabo. Reka mushimire cyane ko warunkurikiye muri aya makuru. Ni amakuru kugeraho binyuze kuri iyi chaîne yitwa Isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo nandi makuru yacu ataha agenda kugeraho mu ba mbere. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza, mugire amahoro y'Imana.